usah sedih, anak-anak kejani tusing cara dugas irago pidan jani makejang aduang penampilan tong sing ketinggalan zaman. Teknologi liu bekejang canggih, ngomong di kuping nganggon sinyal, ape gen jani subengancan mekacakan tanpinan caro barang rongsokan. Coba mekejang jani tularin ken zaman, nyerek keleh duo bajang, yen di jalan penampilan aneh utama, yastun jumah yo singelah apa. Pasar bebas aneh ngerubah zaman, teknologi anggon dagangan, aneh ngelah yo sing sangat ngerunguan, aneh sing ngelah sube tadi beban pikiran. Teknologi liu bekejang canggih, ngomong di kuping nganggon sinyal, ape gen jani subengancan mekacakan tanpinan caro barang rongsokan. Coba mekejang jani tularin ken zaman, nyerek keleh duo bajang, yen di jalan penampilan aneh utama, yastun jumah yo singelah apa. Coba mekejang jani tularin ken zaman, nyerek keleh duo bajang, yen di jalan penampilan aneh utama, yastun jumah yo singelah apa. Pasar bebas aneh ngerubah zaman, teknologi anggon dagangan, aneh ngelah yo sing sangat ngerunguan, aneh sing ngelah sube tadi beban pikiran.